Selam dostlar. Tatarının yaratkan iki eybirisi var. Şey hem avul. Direkte Jeyge üssükünde avulda koynar şey şu. Hem küpler sınғы vakıtta avullarına koytkanda koytam indi avuluma deyip maşinada jırını kışkırtıp jırlap koytalardı. Hem ne mine elege jırını jırlauşı bugün bizde stüdyoda konakta. Karşılığınız Nurlat Yegete, автор başkarışı İldus Sadika Fuzer. Hayırlı günler. İldus selam. Hayırlı İldus. günler, komşular. Yay. Мен үзем алдanarak кірмеймін, бірінші іш пішмақтың есі кіргендір. Ey mında stüdyoda. Bütün stüdyoga taraldı senin iş pişmaklarının temli isi. Hayır, мен бүләк алып келерге болдым. Alaşında nigine, namdırına. Bölekegine. No, Bölekeste kichkina diyeceğim içinde. Suvenir. Kim pişirdi bunu? Bu benim әни пішірген пішмақ. Hani ismi? Әни есімі Нұрсина. Nursina apa? Әйе, пішірген пішмақ. Но мында менің іліште бик көп кірді бұл пішмаққа, çünkü менің бәрәңгісін ұтыртып алышушысы мен шуңа көрә. Тәмлі болсын, қаласыз Rahmat. Nursina apa? Нұрсина пана. Nursina apa bek zor rahmat. Açtı keleydi mi hazır? Çık aşamaysan. Tak. Yarar, tapşırın hazır başta. Şortunu anlatam da bir pişmakni əməllәп koyabız. Şunduk. Bunu anlatırsın Ali. Hoş hisleri, rahmatmada hazır. Şey jitmey. Şey gene jitmey. İldoz. Sen birinci tapkır bizim tapşırığımızda. Әйе, мен бірінші тапқыр. Tapşırığın бар өзіне көре bir şartları. Şulay bit. Olmaz sen pişire bilesin mi? Sen pişire yaratasın mı? Sen kuchnyada aş bilmesen, aşarga gana kiresin mi kübürek? Мен білесің бұл атабы, пішірге аратасың деген сұрау, менің үшін ол нешіктір дұрыс түгіл как будто. Çünkü ашарға пішіру мені яратмыйдыр деп көркем. Aşarga pişire seni yaratmıyor. Мен ашарға яратам енді көбірек. Aşarga kübürek aşarga yaratasın. Kübürek aşarga yaratasın. Yara. No teger şaşlık maçlık kızdıra bilesin. Ansın білем әлбетте. Aslında teger uramda, bakşada Hayır. hem yumurta tebesin gibi. Да, обязательно. Ну и доширак. Hem pilmen atabilesin. Yok. Bolğan indi, bolğan bunda. Her bir iratının demek boydak iratının standart pişire тұрған ризықларын sen bilesin. Білем, ансın білем ол Yaxşı, başına tırsa başmaqçı da bulasın deyəli. Үйренirsin, тұрмыш үйретер. Qarəli, bizgen қазір senin bunda peyda bolacaq. Mına bu ikiga bölə bizdə istərini. Onda bir türlü rızıqlar jıyılması, bu yaxda bir türlü rızıqlar jıyılması. Yani şulara qarab, birisindən bir türlü rızıq əzərlə bolacaq, ikincisindən ikinçini. Sen başta söyləysin birsin, söylə balasında, elə anlasın kimdədir, şaltırata alacaqsın. Звонок другу. Ey. Друг mu senin de подруга mı kimlerin vardı diye. Bilenmegen jigit miydi? Ya aniğine şaltırata alasın. Qarəli, buluşuğuz əli mənə şunday bir nəsə pişirib buladı deymi? Bir minut vaxtın biriləsən anda, tez-tez gene anlatalar öğrenirsən. Ondan sonra pişirəsən. Pişirgəç, tapşırıq axırında biz küsətəmiz fotoğrafiya. Mənə şunda evir kelib çıxarğa tiyiş edib. Əgər də yaxınca sen şu rizıqqa turu getirsən özünün pişirgən rizığını, tapşırığımızın general sponsoru bolğan Көкмар металл заводundan әлеге кыймак пішіре тұрған, білін пішіре тұрған таба сенеке. Сөйлештік. Я сен мұны неге алып қайтасың, я өзіңе қалдырасың деп. Жоқ екен! Таба да мұнда қалап, іш пішмақларын да мұнда қалап, сені қайтып кетесің. Аңлашылды ма? Все аңладым да. Міне, шарттары Аллаға тапшырып. Сөйлешеміз ижаттың турында, жырларың турында, өзің турында. Қысқасы жеңсіз қанасы жоқ. İş pişmaklar vapşe mine mındı bolğan Nursina Pazur Rahmat mine bu ikinci iş pişmak men tıyılıp kalanmadım mine. Ortaga köşürgende bir iş pişmaklı şalt anlasam kulum üzünden özü avtomatik ikinciye ördüp. Təbii olsun. Ben bunu koyarım. İşi bir verəsi kirəm. Demek mine şul Sroçno resepte gerek. Bu iş pişmaklardan. Yara. Demek mine İldus, şul mine qara. Mine bulay. Koyulgan Mine bundan produktların- değil, mine mısından bir türlü rizq pişerler. Kabiste pomidor, sır. Bu çeri, pomidor çeri. Bu da sır bolğan indir sır. Farş. Bana da farş var, farş bərəngi. Soğan, kişir, pomidor, sır, su. Ничектир мынсы меңа жайлыраак кебек тыйыла, билмейм мен мунун нерсе экенин айта алмайм хатта. Меңа дұрысыңды айтканда, мынсы тоже жайлыраак тыйыла. Наверное, лучше мынсын сайларгадыр энди. Мен билмейм мына. Валлахи деп айтам. Бит жерде бит ясы киесиң га. Илдус, айда койсуң сен бирсин сөйлөйбүз. Мынсын сөйлө. Айда мынсын сөйлөдүк, эми. Айда азыр ал телефонуңду. Телефонуң мындамы? Шалтыратасың, громкий связьга коясың да. Кимге шалтыратабыз? Ну, наверное, әнеге шалтыратып. Әнеге шалтыратайық. Жетесің, әнейім
Benim bağırım, motorum, akıllım. Benim temli kreşte, oğlum temli kreşte. Mine tizden televizyon tutacaklar. Birisi edirle bulamına diyeceğim. Eytip paralı. Tapşırdık. Ha? Tak. Niye mama o? No. Soyadı değil mi? Ул A mama деген, что бұл спискте бірінші тұрсын. Әне түгіл. Я Yıldız. Әне, привет. Yo. Selam. Менің 1 минут вақытым бар. Сеңа Әйе. тәмлі креш тапшыруынан шалтыратам, менә монда. İçermisiniz Nursin apa? İçermisiniz. Iş-dışmıqlarınız şunday təmli болды. Big zor rəhmət. Allah'ın rəhmətləri yolsun. Әне, синең ярдәмең кирәк, зинһар ярдәм ит миңа. Монда миңа ашарга пешерергә кирәк була хәзер. Һәм инде менә мин сиңа хәзер әйтәм продуктлар. Менә шушы продуктлардан нәрсә пешереп була? Нәрсә пешерергә миңа подкаст кидерә мөмкин дә. Подкаст кидерә, пожалуйста. Беренче бәрәңге, фарш, помидор, кишер, суган, сыр һәм су да бар монда. Әйе. Нәрсә әзерләп бу? Farışlı rikinde may yok mu? Var kızdır balar бар, abla. кыздырга бар. Tamam da var. Farışlı may salıp tabağa salıp may salıp ezgine kızdırasın. Onları soğan turap, berenge bilen soğan turap. Ezgine farış kızgaçtın tabağa koyup tabağa may üstüne farış üstüne şunu çizersin berengine çizersin. Aha. Bu nasıl Fransızca kök bulan indi. Buna turarga kирәк була инде бәрәңгедә. Әйе. Onları biz şimdi pomidor ne turap salasın üstüne. Aha. Әйе, üstüne sıyırıp salasın. Aha. Сыр салабыз. Qatlam salırğa kerak emi? Patlam. Patlam salırak. Nasıl su salabız da? Su bilen pişer. Әйе, ezgine kızarı dindir, may bilen kızgandan sonra pişer aldığından gına ezdirek su salabız. Tabağa. Bərəngini tege bıcıralap turarğa mı? Әйе, bıcıralap. Uzun çay ittirip duruyoruz biz. Все, минем вакыт бетте, все. Бик зур рәхмәт сиңа, в общем, бик зур рәхмәт. Давай. Бүген күрешербез, давай, пока. Так. Qarayın, benim hazır başta kartina yasal. Mende anlamadım, niye su gereksin bunda? Mene bit. Yani eğer de biz onu maydağını hazırlasak, bizden ne bulur idi? Kiyirge mümkün idi. Su salıp çıkarsak o. Да. Tamam. Kapaş kaplısın aslında. Bunu mene kalsa hazır. Hatta benim başıma da kartinka yasaldı. Mana. Big zor rahmet. Gitti gidelim. Ya Yıldız, sen bana söyledin, annen kengaş verdi. Haydi pişire başlamak gerek. Tapşırıp, Haydi, bismillah etip, haydi. Gittik. Нәрседен башлайбыз? Суган турадан башлайбыз. Суган һәм миңа майда бирсәң. Haydi мен суганны, Беренче елап алырга кирәк. Кишерне, май, бытканы бызмый дигән татар халык мәкале беләсеңме син? Беләм. Тукмара табасында кыздырабыз. Безгә башка бер нәрсә кирәк түгел. Мен уйлаган идем, бәрәңге ничектер айрым пешергә, аннан соң изәргә теге буламык ясарга. Юк. Мәшәкатьләнеп тормыйбыз. Тапшырыбызның генераль партнеры Кукмара металл савыт саба заводы икәнен әйтәбез. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба үзебездә, Рәсәйдә, кайда җитештерелә? Кукмарадамы? Ай, Кукмарада әлбәттә, утыр бишләп. Бу заманча шәп савыт сабаларны сез алырга мөмкинсез интернет кибеттә, яисә аларның фирменный кибетләре бар Кукмарада, Казанда 4 адресы буенча. Павлюхин урама 114, Рихард Зорга урама 11Б, Волгорки парк Сәүдә үзәгенең беренче катында. Шулай ук Мусина урама 23Б һәм Ленинградский урама 27. Бу бәхетле кибетенең беренче катында. Анда табалар, кастрюльләр, казаннар, актив ял өчен, теге походка чыгар өчен, теге шашлык пешерер өчен, машлык пешерер өчен, балыклар анда теге каптителер бит, астылар, менә шундый бөтен төрле савыт-сабар бар. Бар шуен, теге бар әле нержавейкалары, бар газда пешерер өчен, электр плитасында һәм индукцион плиталар өчен дә аларның савыт-сабалары бар. Зур рәхмәт. Я, Илдус, сиңа күчәбез. Син менә соңгы вакытта бик популярлашып китте шул әлеге дә баягы җырың белән. Бу җырыңа хәтта син нинди җырың бар иде менә әле. Нәнәк менә бу кайтам инде авылыма синең. Ул җырга кадәр минем бер генә түгел, берничә җырым бар иде. Ну моны хәтта популяр булганнар име алар? Юк. Нинди җырларың бар иде синең?
Анда ярым пайда син чыккан иде. Вакытта мин иң беренче җырым сөйләшү җыры тәрәзәң төбендә җитәклә мине дигән шундыйрак җырлар иде. Менә шул беренче ничек әйтик, хит булып киткән. Хит булып киткән. Аны кайтам инде авылыма. Социаль челтәрләрдә дә әле менә бүген сөйләшеп тордык. Иң күп тыңланылган җыры. Һәм аны бик күп кеше башасында акыртып тыңлыйлар дип әйтик инде. Директ авылга кайтканда. Кашан язылды әле бу җыр сиңа җей икәнме? Ул минем 2020 елда язган. Шуны. Просто ул ничә әйтергә теге радиода, телевизорда әйләнмәде. Ул интернет аша иң беренче популярлык алды. Аннарысын вот. Аннан соң гына син аңа. Аха, карале бу җыр 2020 елның яз көне иде бу. 20 елның яз? Бу бит пандемия вакыты. Нәкъ менә шул вакытта мин авылга кайткан идем, как раз пандемия вакытында. Нәрсә эшләргә? Менә кайтам инде авылыма дип җырда яздым шунда. Менә син менә бит сәгате суккан булган икән. Сәгать суккан. Син Буда авылма кайтып без бит әле син беренче тапкыр. Без әле синең гаиләңдә белмәс. Мин инде билгеле булганча әниең бар, Нурсин апа белән сөйләштек. Бар 2 апаң. 2 апа бар. Син төпчеге, мин төпчек малай. 2 кыздан соң бер малай. Менә бит бирә бит Ходай кемгәдер малай ди. Так, апаларың кайда, нәрсә эшләр? Әниең авылдамы, Нырлаттамы? Так, әни авылда тора инде. Апалар шулай Казанда. Балалар тәрбияләр үстерәләр, минем бит әле 4 племянниклар бар. 2 племянник, 2 племянница. Вот. Әни бит инде авылда. Без, еш кайтып йөрим инде мин авылыма, Аллага шөкер, теге әни янына. Әни үзе дә монда кунакка килеп йөри. Әле менә бүген дә Казанда, как раз. Вот. Безнең инде бу съемкалар бераз иртәрәк була, аңлыйсыз җәмәгать, шулай бит. Бүген әнисе килергә тиешле, чөнки концерт. Бүген концерт. Так. Шул булды. Юк. Булай суганда син ничә турыйсың үзең? Ничә турыйсың? Ярар, апалар берәрсе сәнгать белән бәйлеме синең гаиләңдә? Кем? Сәнгать белән юк. Минем әни җырлый. Үзешен, ул шулай ук театрда уйный. Безнең авылда бит әле халык театры бар. Безнең авылда син авыл исеме ни? Безнең Нурлат районы Бикүле авылыннан мин. Вот, анда халык театры бар. Алар шунда уйныйлар инде. Теге үзешчән артистлар дип әйтик. Халык театрында ни катнаша? Как раз шул 2020 елда, юк, анарга кадәр әле мин авылда театрның режиссеры булып эшләгән идем. Син режиссер? А син кемгә укыдың? Мин шул Елабужский колледж культуры искусств, анда режиссер. Режиссер ни? Да. Шунда менә мин беренче режиссер тәрбиясын алдым инде. Тәрбиясын түгел, опытын. Тәҗрибәсен. Шадымсың? Ул үзенчә шунда бик кызык әйбер. Дөресен әйткәндә, теге театрны куеп, гастрольләргә йөрү, театр белән бик кызык әйбер, бик шат ул миңа. Но мин барым күбрәк җырларга яратасың. Алып барырга теге. Син дә бәйрәмнәрдә алып барырга, без инде Илдус белән әле күптән таныш, мин нәрсә шады әле берсендә. Булатавый ничегрәк икән аны теге алып баралар. Мин әле килеп сорап, димәйдә кил менә кара дип менә шулай дип. Да, сиңа аның өчен аерым рәхмәт. Менә как раз таки беренче адымнарны алып барырга атлаганда мин инде Булатавый бөтен киңәшләрен бирде. Шуңа күрә сиңа бик зур рәхмәт. Мин күп әйткән дә бар инде әлем. Да. Күп кешеләр әйтте миндә дигән. Бик зур рәхмәт. Өйрәтү бер өйрәнергә теләмәсә кеше үзендә булмаса аннан беренче килеп чыкмаячак. Менә син үзең үҗәт, үзең шул. Куян максатыңа барасың икән, димәк син маладис. Так. Так, берәр инструментта уйныйсыңмы син? Мин гитарада уйныйм. Но мин любитель теге сразу әйтик, профессионал түгел, үзем өйрәндем, үзем өчен уйныйм. Ул миңа килер язарга булыша инде күбесенчә. Аккордлар белән инде. Аккордлар белән. Аккордларны аласың ашы, шоп. Кемдер бит баянда, гармонда уйнап, кемдер пианинода. Скрипкада уйнап җыр чыгарганнар ишкән юк, конечно. Мин шул гитара белән инде килер язам үзем. Вот, үзем өчен генә уйныйм. Теге. Ничә җырың бар алайса? 15-тән артык инде. Где-то 15-ләр. 15-ләр бардыр. Четрекле сырау җырны сатып акча эшлисеңме? Юк, сатып әлегә. Кемнәр башкара җырларыңны? Мин пока үзем башкарам, минем командадагы баянист шулай бер җырны башкара. Аннан соң, теге ничек әйтик, танылмаган артистлар, әле менә теге танылырга теләүче артистлар алганы бар. Җырлыйлармы, юкмы, белмим. Белмисең дә. Да. Теге булай җыр сатам, алыгыз дип акча эшләгәнем юк. Андай теләгем дөресен әйткәндә юк. Мин композитор түгел, мин бары тик автор башкаручы гына. Молодец. Шундый булып кал, яме?
Ярай. Hala миңа да bir jыр керек. Ася сатмагач. Сөйләшербез. Бер jыр биресең. Сөйләшербез. Сөйләшербез. Яхшы. Так. Мгм. Илдус. Дальше. Монсы да булды. Кара, без моны кыздырып алабыз, диме? Кыздырып алабыз да. Монда хәзер фаршын да атабыз. Мин Суганнан яратам, менә суган белән кишернең. Бераз кызган булуын яратам аны. Тәмле була. Шәп була. Аннан соң без монда фарш. Без фарш. Фаршка туз белән борычта сибәрбез бераз гына. Аннан соң, син тута, әйдәм син эш кушам. Давай. Бар моны бит турырга кирәк булачак име? Так, син менә бу бәрәңгене әниң өйрәткәнчә, аңладым бит име ничек? Без аны быжыралап дип уйлыйм ди мин аны. Нашу. Бик калын итмә. Все, ходим. Аңладым. Аңладым да. Шулай иттереп, Аннарсын булат пешереп биргән, или сүз пешермәгән диерләр. Үзем, һәр вакыт әзер ярдәм итәргә. Да, бик рәхмәт сиңа вата. Син булмасаң. Син әле безнең спортсмен җегет. Үзем өчен да, занимаюсь. Футболда уйныйсың бит әле син? Футболда уйныйм, Һәм әле менә белмим, футбол белән бәйле булганмы, синең тән җәрәхәтләнгәнсың, менә операциялар ясаттым дип әле. Нәрсә булды синең кулыңа? Минем кул, как раз менә шул кайтам инде алыма җырын язган елны инде ул. Шушы язны. Кайтканда? Без авылда футбол уйнаганда кул өстенә егылып, кул чыкты. Ну, вывих плеча инде. Вот. И ул шулай бара-бара в итоге привычный вывих әйләнде, то есть 6 тапкыр чыкты инде ул минем. Чыга да китә, чыга да китә. Чыга да төшә менә, бераз эшлисең кул белән чыгып төшә. Кертеп утыртасың шулай. Үзең? Вот. Ну, инде. Шулай йөрдем. Янарсың юк. Но авырта инде ул беренче катарда ката авырта, янарсың инде ул. Азын күнегәсең инде. Күнегәсең да. Но беренче тапкырларына мин больницага йөрдем, беренче тапкыр чыккач. Аннарсың инде уже теге операция кирәк дигәч, беренче куркып йөрдем дөресен әйткәндә, операция. И вот в итоге решился и ясаттым операция. Хәзер Кашыгарга тиеш түгел инде. Ханаса Ну, гарантии юк, что чыкмаячак дигән. Но сухожилияны зашивать дип куйдылар, менә Алла теләсә бөтен чыкмас дип калам инде. Шерикләр белән барып куйдылармы инде? Хәзер реабилитация кирәк. Вот. И аннан соң инде Аллага шөкер мин футбол, спортзал. Син сулагай түгелдер бит. Сулагай. Как раз сул кул и еще сулагай. Шаптыктаны күрүн дә сул кул белән икән. Ай. Авыррак әзрәк. Микрофонда сул кул белән. Да. Калга күнектең инде, уң кулдан микрофон тасың. Әйе. Алмаш тилмәш инде, но күбрәк харым кул белән, конечно. Җырлаганда бай. Ай, там инде. Юк, әле мин бандаж белән җырлап йөрдем тоже концертта. Әй шо? Бандаж белән. Кул менән шундый состояние да. Вот. Пришлось шулай да. Менә сез артистларга җиңел дисез. Да. Дигезме? Микрофон. Шул спорт белән әле ярый. Ну, күбесе әйтте инде, микрофонның авыррагын күтәрдеңме әллә, нишләп кулыңны авырттырдың дип көлделәр. Көләләр инде. Әйе, көләләр инде, була шундыйлар. Ярар. Кара, синең белә безнең дуэтларың бар икәнен. Әйе. Әле концертта син Илмира Нагимова да катнашасың. Әйе. Казан концерт, Казанныкында гына түгел. Казанныкында түгел инде, Казан, Чаллыда, Уфада да булдык инде. шәһәрләрендә. Әлмәттә, әйе, бу шәһәрләрендә. Син инде Уфаларда, Шалларда, Әлмәттә булдың. Булдым. Син анда беренче тапкыр чыгыш ясагың идеме? Ул шәһәрләрдә. Юк. Бу чыгыш ясаган бар да. Зор концертларда. Уфада беренче тапкыр булдым. Менә Уфада беренче тамашачы тапкыр. ничек дим? Уфа тамашачы. Бездә бит анда да карыйлар. Уфа тамашачы вообще. Шәпме? Бик шәп, әйе. Бик шәп Уфа тамашачыларына тоже бик зур сәлам. Татарстаннан дөресен әйткәндә, ул концерттан соң да бик күп кеше язды. Уфага качан концерт белән киләсез дип. И ничектер анда шундый җылы кабул иттеләр, шундый кичле алкышлар и энергетика анда вообще айрым төрле. Үзенә бер төрле шундый матур, яхшы энергетика. Вот. Уфа тамашачысы шынапта. Әйе. Икенче инде белән шәптер башка ул. Әйе. Уфаларга, Башкортстан якларына да сәлам яме. Сәламнар. Безнең тапшырны күзәтеп утыручыларга. Так. Илмира белән җырлау идеясе каян килде? Ничек син аның белән җырлый башладың? Үзең тәкъдим иттеңме? Үзе сиңа чыктымы? Кара әле. Без аның белән танышкач, бер туйда или юбилей идем инде ул. Бәйрәмдә инде. Бергә чыгыш ясарга туры килде. Шунда күрештек, теге таныштык, дуслаштык дип әйттек. Шуннан соң, мин сорадым, әйтәм, син ничек дуэтка карыйсың? Просто мине бер кий бар язган, әйтәм, ул кийне дуэт белән башкарсаң, матурак килеп чыгыр дип мин уйладым да, һәм тәкъдим иттем. Илмирага. Әйе, әйтәм, вот дуэтка ничек Нинди карыйсың? җыр әле бу? Син булмасаң дип атала. Әйе. Син булмасаң, Илҗира Вәлиевнаның сүзләре, кейін үзем яздым. Тәкъдим иттем дә, әйдә җырлап карыйк дидем, шулай туды дуэт. Вот.
Hem anda bir küp imiş-imişler gitti. Hadi. No, Bize turda da buldu bitindi. no ezgine buldum. Ezgine buldum. Bulmada tugul bitindi. Ne ezgine buldum. Ha? Ezgine buldum. No, biz bilen barık dostlarına aytıp koyup. Kilerege şındırısın. Просто dostlar. Ha? Просто dostlar da. Birini bilen Marat yarulema da prosto iştirgani bindi. Ne? Şolay tire Biz barık Biz dostlarına. bütün zaten bir üstüne biz dostlar gana git. Ha, ya, ya. Yara elbette. O seyteler. Uta alege yeterek yemin bizge. Yok bin tarılka sağlık suratlagan. Elbet benim. Tuzlayım mı? Ha? Bulay tuzlar mısın? Yok yok bulay mı? Vo. Kalay tendirek bu. Hadi kılanmayız şimdi. Tak. Barışlıyoruz. Yedek yaratan biraz barışlarak. Mene şulay iğrenesin indi. Da. He? Bir narsesi yok. Eng muhimi tavakkallik kerak. Şol. Qo'rqib yotsam bir narsada ishlab bo'lmayin davul. Şolay da. Sizda inim dilermi, opayim dilermi? Apayım dip paytalar. Aytar mi? Nurlat yağında. No, baranda yaşlayat işler. Yaşlar Ay, apayım dip işler bar. Men birinchi topqir eshitgaч o'zimda birinchi anglamagan Sayısın edim. qaraymi? Apayım narsani unutasan. Apay. Bizda bitimdagi apa. Ay. Birinchi topqir menga apayım degaч men aytaman. Men bit vroде jigit kishi. Shulay aytar ekan. Bizda boshdan benim de everlar, usullar. Evet, bula bu. Так. Hozir biz vaqtni bitirdik. Bizga Следующий. to'xta. Hozir kerakmasa bizim ish allanasa bittida ka endi bunda bir yoqdan. Xabarangni motor tuzamiz. Ham suv solib, biz mana bu qizni bit. Nursina apa qizdirdik bir aytgan şey mi? Kamli bular atish hozir motor etib ayda barangani tuzamiz bunda. Bu big temli, tuqliqli hem naq mana irotlar yaratib oshirtirgan rizq bularga. Yesh, menimcha. Tuzamizmi? Biz anasını su salarız değil mi? Mana şullay. Tak. Bu. Arada bu jillarına popüler bulgaç indi kuberek işrak şakara başladılar mı siz? Siyasını? Ay. Uzun konsertlara çıktı mı Alisin? Alisin iştirdi mi? Mana Kollektivini. Bu yılını aldığı yılga kaçan? Benim komanda bar. Жинасы. Ay, jina biz mana atlasa bizning şol zo'r konsertlar deb aytganda planlashtiriladi dekabrga. Bizning 12 dekabr bozorli matakda atlasa 13 Orshada ham 16-sı Baltaşda bo'lar ekan. Qo'yib qaraysiz endi. Qo'yib qaraymiz konsertlar, ay atlasa. Ham endi kutib qolamiz boshlig'imizda kelgusi konsertlarga bek shart energichniy konsert bo'lar deb ishonib qolamiz. Вот, biz hozir ishlarga shuna ko'ra. Jillar var endi. Konsertlarda ko'rishimiz, shunga chaqirib qolam. Вот, aydan narsin zo'roq shaharlar endi o'ylamiz. Aldığı yıllar. Mayoldansın. Atlasa. Mayoldansın. Tak. Mustafa buldu. Suni hozir solgan ekan biz. Sanu menga qolsa kerakdir Chimkentda bek kiymasin uchun. Suni ko'p solmay qoladi biz. Chunki biz pomidorni da so'shiga shart. Kesin. Ertaga pora bilan pishiratish. Sening konsertga olib borish bormi? Sen o'zing? Kim o'zing olib borish, bayramlar olib borasiz. Bayramlar olib boram, ay. Kerakmi o sen olib borish? Olib borishmi? Ey. Sening konsert. Alik Yo, meni o'zim o'rgatmayman, meni olib borish deydi. yo'q, konsertni, birinchi konsertlarni endi men bit jimning avulda da konsert qo'ydim. Sen qo'yib qaraganing bor. Ay, albatta biz bunda repetitsiyasiz nima tugul avullarda qo'ydik, albatta. Konsert qo'yib qaraganim bor. Bu konsertlarni o'zim olib bordim. Amnatigi пока вот zo'r shaharlarda mana shu o'ylaymiz. Balki o'zim olib boraman, o'zimda olib borish bo'lgach. Вот, balki olib borish bo'lar. Buni Qar sirgina qoldingiz. Yo'q, erta. Yo'q, bilam, uni nitib almashtiradi. Balkim qizlar qizlab olurmiz o'zigina. Nechga o'ylaysiz? Qizlarga kerakmi? Sen nechga o'ylaysan? Ozgina. Можно. Aman, bo'ldi. Bo'ldi. Do'stlar, bizning sizning, sening. Narizoq qara bittiz bo'ldi bu. Hozir bu qapishib chiqargan tiyish, biz ana krenotda tomoqqa pishiramiz-da. Pishib chiqargan isna sir u. Biz bitta ketdi vassalam. Stillarni yig'ishtirmalar kerak. Biz ana ishlagancha bizning televizion tomoshalarimiz reklama. TMTV telekanalida Tamli Crash topshiriq davom etyapti. Bizda qo'noqda avtor boshqaruvchi Ilduz Sadiqov. Ham onun
Rizıga. Oy. Kada bik matır körüne ha. Bekmadır görmez. Ne de rizık ismi bilmeyiz. No, temli rizık diye isim veririz ise. Nursina apa? Kengesi. Kaçtı mı? Bunda sırrına olup salası kaldırırız. Da, bu koyamıyor mu? Sen onu ulup koy, işi bitetirsin. Biz de senden sırrı tutan, uzun turunda, icatın turunda, hazır idi konsertlerin koyasında anladık, jırlar yazılarını da anladık, 15'ler jır da var dedim. Tağın bana bu icattan, jırdan tır, bu elbette futboldan tır, sebeplik indi seletlerin var tamam senin. Sen nerse bilen şıgılansın, nerse sana kızık, nerseni öğrenesin. Hazır köpler, IT fenerler öğrene başladı. Da. Jir şarının rese koysa noktasına işler için. Senden indi tamam seletlerin var. Berenge oturtu aludan tır. Selet dibinden de mınday tege. Seletlerim bilen maktan almayın dersin etken. Balıkka jirisin. Balıkka bir sirakkına yerim dersin etkende. Min şolunda yüzüm için sport, futbol, zal. Nişan yaramıyor. Yegirge, no пока yaramıyor. Aytem bir реабилитациядан соң мен спортзалга келе башлайм. Аллага шүкүр. Наконец-то ул күннәр килеп җитте. Вот. Булай мен йөгерергә шулай каратам. Жүгірі, жүктелерін. Ну да. Айы. Шынап жүгіресің ме? Да. Мен білесің, мен де мына бір 15 ел қиялланам жүгіреге. Яны бар. Әр дүшәмбеден башлайым мен аны. Бары тик башлап кына җибәрергә кирәк. Менә шул кирәк шул. Минем кебекләр беләсеңме күпме? Юк, шынап та менә бар йөгерешчеләр. Мин йөгерергә яратам. Йөгерергә, например, Сиңа йөгерәсе кирәк килмәсә бик прям бик линтә. Ә Хотя бы нишләгән? чыгып прогулка чыгып бергә. Ничәдә инде ул? Иртәнгеме? Әйе. Но мин где-то 6-да 7-дә күтәрергә агар бик кирәксә теге йөгерергә. Ничәдә йокларга ятасың син дитсәгә? Ой, соңга арада дөресен әйткәндә минем режим полностью бозылып бетте да. Бу операциялардан соң, лидан соң әле пока режимга кайтып бетеп булмый, но булай теге иртә торырга. Синең өчен Мин идеаль. иртә торырга яратмыйм, дөресен әйткәндә. Но иртә торам, чөнки ул бик рәхәт иртә торгач. Потому что свежий ум, свежий мысли. Әйе, характерны тәрбияле. Әйе, ул теге үзем өчен инде. Конечно же, теге прям иртә торырга яратам, йөгерергә яратам дип әйтә алмыйм. Аны бер Ул кешедә кирәк просто. Кирәк ул теге энергия бирә, яшәргә көч бирә, иҗатка нинди уйлар килә анда йөгергә чыккач, атларга чыккач, хотя бы теге урманга шәеп керәсең. Әгә җыр темаларымы? Әйе. Син үзең шигырьләр язмыйсың. Шигырьләр юк. Темасын әйтә аласың Мин инде. темасын минем теге гитара белән мәсәлән ки язганда, мин берәр нинди сүзләр туа, например, припевны язам. Нинди кушымта, нинди сүзләр туа. Әлбәттә мин яздырып диктофонга җибәрәм авторга, менә шундай ки туды, шундай сүзләр белән дип, и ул инде туры китереп язып бирергә может җыр. Ә син башта теге шигырьгә карап ки түгел, ә башта ки чыгарасың. Андыйда. Тегеләй дә була булай да. По-разному. Тәүлекнең кайсы вакытында була инде ул? Нәрсә ул? Тәүлекнең кайсы вакытында дим. Ой, определенный андый вакыт юк, менә прям шушы вакытта ки языла дигән. Илһам кашан килә, шунда җыр туа. Вот, илһам килергә может. Илһам килә була, күрә илһам. Шәк, сине спалили илһам ди. Так, по-разному була инде вообще. Төрлечә була. Вот. Булай сиңа менә безнең татар эстрадасында кемнең иҗатлары бик якын, ошый. Син Нурлат хәзер теге бик ни? Нурлат вперед давай. Нурлаттан бик күп җырчылар чыга башлады әле. Да. Соңгы араларда. Кемнәр белән дустана мөнәсәбәттә мәсәлән? Ну, ярар шул ук. Фирдус белән мәсәлән син. Шул ук безнең Нурлат Рафис Калимуллин. Минем сез аралашасызмы аның белән? Әйе, әлбәттә. Дуслармы? Связьда, да, аралашабыз, Аллага шөкер. Теге поддерживает дип анда киңәшләр, ниләр сорап торам минем кирәккәндә, вот ярдәм итеп. Бер-берегез белән. Әйе. Элемтәдә дигән. Әйе, элемтәдә әлбәттә. Яхшы. Вот. Менә шулай дус булырга кирәк җимәгә. Дус, тату яшәүләргә ни җитә? Мин бер чәнечкә бирсәм, әле берсен ал. Мин тикшереп карыйсым килә. Так, сыр да почти әзер. Кара, бу бит инде почти булган кебек. Кара, бик кичкән бу. Инде менә пешеп җитәм ди. Шулай булгач, хәзер без сырны салабызмы да? Салыйк әле. Салабызмы? Давай. Иртәрәк түгелме? Бераз гына иртәгә. Менә тагын бераз гына көтәбез. Менә без ул вакыт бераз гына көткәндә безнең телевизион тамашачыларыбызга Җиләк апа киңәшләрен тәкъдим итәләр. Сәлам, дускайларым!
Min Jilek Opağız Qışıtqanova təmli kengəşlərin bugün də sizin üçün əzirləb qoydum. Bugün mənə şuşa alümin folga turunda söyləşigəli. Benim uylawımşa hər ungan Hujabikənin uyunda kim degəndə birər rulon alümin folga bardır. Onu kullanının üstünlüklerin bileydinizmi? Ekologический yoqdan şista, toksinlar bulup çıgarmay, nindi rizikni türsen de zararı yok. Yot isler bulup çıgarmayacağını kaylarım. Yukarı temperaturga şıdam. En mühimi rizik әзірләгәндә artık mayda kullanırga kerakmi? Нәрсәләр pişirip bulasың dуховкада bu алюмин фольга белән? Tavuk, kurka, ördek, sıyır eti, balık, yeşilşeler дейсеңме? Запеканкалар, котлетлер, hatta тиги по-французски ит те шундый сочный, шундый тәмле булып пешә инде җаныкайларым. Ләкин бер генә нәрсә, ялгышып та бу фольгага төрелгән ризыкны микроволновкага тыга күрмәгез. Күрерсез аннарысын күрмәгәнегезне. Эй, Аллам сакласын. Ярар дускайларым, бепкейләрем, бүгенгә шулар. Jilek opağız sizin bilen sağ bulaşa, motor yaşayınız. Paka paka. Jilek opağa kengəşləri üçün zor rəhmət. Biz devam etəmiz. Həm sırrını bulub saldıq. Burada Bitirgənə qaldı. Şey rizik bizin sündürüp də qoyduq ana. Ol hazır biraz tamalanıb tura şulay. Bit təmlə olub şəşək. Bizning oyunumuz. Oyunumuz bularaq. Men sənə bir rizikning bizning ilniki tugul endi o deb ishonib ismini aytam. Sen qaysi ilniki ekanini shamalaysan ham aning ingrediyentida narsalar ekanini shamalab qararga tiyish bo'lashaqsan. Evet. Самый кішісін әйін мен атырам. No. Parazam var. Mana Big G'ozi riziq Gay Pat Pongali. Gay Pat Pongali. Мында неде бір жер Гай Пат Понgali. Bu Mongolia yoqlarına ұқсас. Но көздері шындайырақ ай. Да, давай Япония болсын. Пусть будет Япония. Аның хатног барып жетіп болмай. Да. Тайвань. Таиланд, молодец. Таиланд. Таиланд, еміне демек Таиландта әзірлер екен. Мен директ ризықты білесің мына. Гай Пат Понгали. Демек мұнда бір мұнда енді бірнеше түрлі ризық екен аңлашыла. Ингредиенттар бар. Понгали. Ага. Ну, пусть болсын біріншісі. Бізге өтінде нәрсе, бұл ризықтың составы нәрсе? Состав нәрсе екен. Бұл білесің, мұны ертеңгі ашқа пішірелер деген бізде мұны ертеңгі ашқа пішірмәсілер. Бізде бұл білесің, бізде бұл шыпшын түшкі ашқа, кешке ашы тұрған бір ризық. Значит, ит бар. Бар. Ләкин ненде ит аларда міне, Таиландта. Таиландта. Так, ну, күшті. Ну, енді? Тауық етен? Тауық. Гайның нәрсе екенін білдің. Так, тауық ет. Гай Пат Понгали. Тотар ризығына да ашаған біразығына. Бәрәңгі өкім сәнді? Міне жоқшы, бәрәңгі білен проблема. Так. Тауық, не етіп қара сен, не етіп қара? Ну... Тауық нәрсе білен әзірлерің? Onun нәрсе білен әзірлер бар? Яшілшәлер. Яшілшәлерден нәрсе білен әзірлер деймі? Тауықны? Ну? Так. Таиландта. Баклажан. Білмейм, тағы нәрсе бар. Қысқасы, тауық бұлғаш емірқасы да бар мұның. Так, емірқа. Гай Пат Понгали, тауық, соған помидор. Хәм, мәселе татлы бұрыштар бізде, болгарский перецин татлы бұрыштар. Міне шул, бұлар бітінісі де турала да. Хәм, үстіне сағалар емірқаны суға салып әзірләгенде, үстіне емірқа тағын сытып себелерді битерге керек. Міне шундай түрлі үләнлер, яшыл үләнлер білен, петрушкалар білен. Гай Пат Понгали. Гай Пат Понгали, Таиланд ризығы келіп шыға. Міне, қарасам бағынан бересің. Мен бұны қайткаш пішіріп қарайым, наверное. Әне, еңейтір, ұлым, нәрсесің бұл деп? Әне, бұл Гай Пат Понгали. Таиланд ризығы. Үзіңне Таиландта етіріп хейсі. Әне, өзіңне Таиландта кетпесек. Ярай. Так, Камди Ша деген ризық. Кандиша? Камди.
Камди. Камба белән? Камдича. Камдича. Ча. Камди. Şöyle koyayım önümde. Yok, senin ça degeni birden içkenin var bitinde. Koylarda içken var. Ça kullanır. Mesela Markov ça. Markavcha. Aha. Markov ça salata aşağının var bitinde senin. Aynen elbette. Nerse demek ol, indirek bula? İndirekt ilden. No. Koreya. No, şul yaklar, şu tak Kore gali. Eye. Bu Aziyat kuhnyasından ya. Aziya kuhnyasından biliriz, Aziyat kuhnyasından. Aha. Manda mana sen tege elegide bayağı aytgan yeşilçe. Baklajan. Yok. Sen şey boyu üstürgen. Bərəngə indi bu. Berenge. Bərəngə. Berenge bulgaç yanında indi. İt. To'xta. Soğan başta. Soğan, kişer. Soğan var. Gişere yok. Sarımsağımız vardır. Mana sarımsağı var çünkü alar bilasizmi tege şonda ne var rizqlar. Ostrana. Oşı deb aytamiz biz uni. Oşı. Ostrana oşı deb aytamiz. Tak. Uksus. Bilasizmi ko'p misolganlar? 2 osh qoshiqi uksus. Oho. Bir şey qoshiqi bu Barış. Araş, mana shu joyga. Wow. Shunga ko'ra uni endi Buna yılamış aşağı bulmuyor. yılamış aşağı bo'lmaydi. Ular aşılar, bizda mana shunday kamdicha degani bor. Kamdicha. Ayy, tak что sen iga qaytqa shalat tag'an. Tegsin ishga unutmadingmi ismini? Oy. Pangali. Pangali. Da. Gaypat Pangali. Pangali. Pangali yana kamdishani da Kamdicha, hesab qilsam bo'la. da. Ani endi shafqattirlar, yani neslar bilan. Meni kalsa ani meni tanimayacak. Qamida. Sanası kornish pasti. Корнис пасти. Ну пасти дегеш, дешіктір паста сразу Италия güzeline келген. Ayy, men adaşı güzelne kela şu. Pasti degеш. Qamir bar. Qamiri bar deriz. Qamiri bar. Qamir. Qo'ya qo'shildi azriylarda bo'lasan? Mana men Italiya güzeline. Italiya degan kerak. Da. Kornish pasti. Корнис пасти. Italiyadan yiroqroq ketdik, конечно. Da. Не то. Italiyadagi жылырақ yakta bo'lsa bu birozgina dunyo qaraq. Gilanda aytadilar bitinde. Gil yomg'irli, bulutli. Havo turishi shunday deb. Gil yilaq havo turishi anda. Gil tuman. Fasilni aytadilar shu deb. Tuman. Gil tumanli. Tuman degеш tumanda Albion. İslandiya kelgan işte. Yo, İslandiya hali borib ketmay. Ne diyorsun? Great Britain. No? English. Do you speak English, my friend? Angliya'dan. Angliya. Tuman Albion. Angliyaning aytik kunyoq kunbotish regionlarida azilina turgan g'ob-g'odiy bir pirog ekan bu. Pirog, lekin pirog bilasizmi, chektirni qoplanib pishiradi shu tur. Tega yobiq bo'ladi, yobiq pitsa. Evet. Mana shu yobiq pitsa. Mana bu ishini pirog bizlar qoplab pishiradi. Ishini soladi. Yashilchalar turli, har kim o'zi tilagancha yashilchalar deyilgan. Ham itda solarga mumkinlar. İsmini Тамрка, пожалуйста. Bu rizqning. Kornish pasti. Корнис пасти. Все. Mana ko'rsatamiz sen hatta. Mana bunisi bo'ldi bizning tega kamdicha. Kamdicha. Mana bunisi kornish pasti degani. Bu bizning istibiga shag'an. Bizim naqistirib o'xshagan birozgina aytam bit. Lekin ishida endi ana itda yashilcha barangida sasam bo'laydi. Mana shunday rizqlar ismin bilib qaytib ketasan bugun. Sening rizqing endi menga qolsa qarazimchik motor bo'lib pishdi. Oy. Isiga qaraydi. Hozir qaraymiz, durustmi yo'qmi? Tam degustatsiyasi. Hot. Bo'ldi bu. Bo'ldi, hazır. Endi Narsa kelib chiqqandir. Kelib sharoit ishi bilan bunday rizq mana qaralarga chalg'ishtiramiz. Qara. Ну, bunda da aslında sır. Bunda da şu bular tek kişinin bular bizim kebek oldu gül. Kesekler. Bular bitesin keseklep turağanlar da berengini de pomidorun da bitesin bulgatkanlar da bularını ki bik gadi bulgan. Deb o'ylayman mana bularni qil. Bizniki chektir hatta motorroq hali. Ну, принципы дөрес. Biz аның принципын дөрес bilganbizdir deb o'ylayman. Agar da boshqacharoq ishlagan bo'lsak,
Мен енді сені жеңуші ясый алмаған боларым, демек сен бүгін жеңуші. Yes. Бик зор рахмет әне. Яйе, міне бұл енді бұл жеңудің артында сенің әнейін тұра деп санаймын мен. Там шылай болғаш, Нұрсин апа бітер. Нұрсин апа, біздің тапшырыбыздың генераль партнері болған. Көкмара металл соғысы заводынан. Әлігі көкмара табасын қимақ білін пішірі атырған. Бұл бік шынды жайлы таба біздің идея болар. Икеу, көресің болар біздің гүл ішті міне, ішсіз Хатыным да, қыздарым да рәхәтләніп пішірілер. Сен де оны қайтар әнейінге әмі. Бұл сіздікі Нұрсин апа. Олығыз сізге алып қайтарға тиіш ма? Алып қайтып, бірінші қимақларының білімдеріне сіз аның өзіне пішіріп сыйлар сиямы. Олым, маладес деп, вот, ішмасам. Бик зор рахмет. Бәлкім бұл тапшырыны қарай-қарай пішіресіз. Сізде аңаршы қайтайын деймі? Обязательно. Міне, все, сенікі. Сенікі шын көңілі қыттыбыз. Бик зор рахмет сеңа болат abi. Сен болышмасаң, қызмет етсін. Йо, әнейін мұнда, әнейін. Әнеге һәм сеңа бик зор рахмет. Өзің маладес. Көкмара табасы. Достар, әсіз, міне шондай ұқтабаларына алырға тілейсіз екен. Бірді аптырап тұрмағыз, қоя барыға екен деп, интернет кебеттен алырға мүмкінсіз. Яй сәйінде Көкмара металл соғысы заводының бар рәсми кебетлері. Көкмарада кебетлері бар, бар шулай оқы Қазанда 4 кебет. Ол да болса Павлюкин урамы 114, Рихтзога 11Б адресі бойынша орналасқан Горький парк сауда өзегінің бірінші қатында, Мусин урамы 23Б, Ленинградский урамы 27. Анда міне түрлі табалар, түрлі стиль деп етеміз. Анда гранит дейсің ма, тренди стайл дейсің ма, башқалары исімдері бик көп. Анда әлі гранит ультра дегенлері де бар. Бар нержавейка, кәстрүлләр, түрлі диаметрді, міне бәліш тағарға, іш-піш мақ ішінде, түрлі запеканкалар ясар үшін кең ассортимент, шынапта, кең ассортимент. Әлі мәне өтегі қазанлар, ұчатлар да сен олында бар ма әлі шындай қазан ұчат? Айында, әлбетте. Қойған алдың әлі сен әлі? Қазанларды ма? Мен өтегі қазан дейм, бар ма? Ну, подарили, мен қойған алғаннан. Көкмараны қыдыр деп Возможно, Көкмараны қыдыр, да. Көкмараныкі болмаса, сатып алып қайтем, ауылыңа үйіңе сен қайтып қойырға тиірсің. Мужик кіші боларақ, апаларың, жинелерің қайтқашанда, өзің қайтып біргелешіп, шында пішіріп, қыздырып сыйларсың әлі. Енді қазан қайтып табада, қазан дәнсе де пішіріп, әнейіңді сыйла. Болды. Біздің шумынан тапшырыбыз тәмам. Тұқта! Сені жеңіш жасамай қауып қарамадым. Дұрып тәмлі төгілдер. Сезіліп тұра. Бәйлемі бұлышқан сеңа. Да, сенсіз болмайды. Қара. Сенің ерден. Сен әлі бүгін түскі ашына шаған емі, ма? Yok, пока. Міне қазір біргені башығыз. Дегустация саттырмасын да бұла. Молодец. Бик зор рахмет. Шыншынлап жеңуші. Бик тәмлі түгіл, артық тұзы да түгіл. Мен шынки бик артық тұзын чептір. Яратып бітірмейм. Бешлі қоярлық, сен жеңуші. Тапшырыбыз тамам. Тілектәрің болса, міне. Барлық тамашашыларға бик зор сәлем айтасым келе. Қарағыз, ТВ каналын, һәм инде Көкмара табасын алығыз. Бик шәп. Мен ойлағаным, менің концертыма келегіз деп. Концертларына келегіз. Концертларға айтмемше енді шул 12 декабрь аватлайса базарлы матак, 13 декабрь Арша, һәм инде 16 декабрь Балташта күтіп қалам. Келегіз рәхәтләнеп біргелеп, жырлап, бейіп, күңіл ашып, ялайтырбыз деп шанып қалам. Уңышлар тілеп қалам мен сеңам. Сенің ижатыңда, ижатың кірләсін, яңа жырлар, хитлар. Радиода иштірге yazсын, міне ТМТВ телеканалда, енді қазір 2 клипің бар бейтінде біздің шәйі. 2 клип. Клипларың артсын. Лешекті айтам, мені зор артист болып жетерге yazсын сеңа. Амин. Бек зор рахмет. Бек зор рахмет сеңа, Илдос. Достар, сізге де зор рахмет әйет, тәмлі яшик, тәмлі ашық, тәмлі күрәшні ТМТВ телеканалынан әр атнасайын күзәтіп барық. Сау болығыз!